cha okubalekile ukuthi ngani ukuthi njengoba nginana nje mina ngizosupporta udadewethu uTuthuzile kanye nobaba uNcamalala enkingeni abathe zabhekana nabo kusukela ngo-2021 la sagcina siboshwe khona sonke icala leli lingithinta kakhulu njengoba ngifike nakubo Nkosi Khanyile nakuTuthuzile sengiphinde ngafika despite our political differences but we are one people and umkhaya wami uTuthuzile enkandla futhi uzoma ngubaba wesizwe ubaba wami engimhlonipha nje kuze ngiyongena ekotini with all due respect I think it's now for us to zoom in a little problem ukuthi mina ngokubuka kwami ngibona ukuthi emsebenzini emihle ubaba uNcamalala yenzele izwe kodwa kumazeni kwethu thina since the dawn of democracy dolo simaze hamba amacala kuhamba kwakhe amacala ubaba uNcamalala ukuhlala enkantolo ngokusiko lakithi kwaZulu indle eminyama leyo indawo engafanele uhamba umuntu ngakho ke lento masiyibone idlulela naseyinganeni zakhe sesiyayibuka ukuthi isiwumkhokho odinga igceke isiwumkhokho odinga ukuthi ubaba uNcamalala ke ahamba emsamo aphinda ayivale lento yokuthi ehamba kwakhe inkantolo ayenze esaphila ukuthi ingane zakhe zonke zitholakala iqhiqhe inkantolo lokho okuyichilo elikhulu kakhulu ekuthenini i-freedom fighter nomndeni wayo ungaba is a number one family uqhiqhe inkantolo futhi amacala afile namacala angekho okuyinto embike leyo siyacela kakhulu ukuthi ngibafisa inhlanhla uTuthuzile ukuthi icala lakhe yaphume phambili ngoba kucacile vele ukuthi is a wasteful expenditure for our country but now it's very clear ukuthi amaphoyisa nomthetho nenkantolo zakithi zichitha imali ngeze leze ingakho ke namhlanje ngithi mina ayiyekwa yonke lento lena nasawina nje amacala ngoba vele sasingenzeni lutho sasisukela sasingeke singakhali thina ubaba ebushiwe sizingane zakhe